man unte yang paut panga Yesu te kunum dorang pangonde yang ku. Nan, kantini atak unitan kek amana ye ingami ken wop bingam kang nam. Unte tengiri nak man kam buraming pang. Piye naming kuno u tengira. Wakwam bingam undengan kang ang paren. Unitan nak ngonde yayat. Gak ama wembe kunduk tangan inten cukun it yamikta. Keromi uku naming kun. Keromi naming kuno uwa membri ngonde ta naming kun. Ama wembe ang kaka nakambingam naming kuno unita irit keromi yamikta keromi u naming kun. Irit keromi unita wa membri ngonde. Ama wembe tangka kumbatangan. Anu tumbureni nik nandi nik tangpang nak Yesu Kristo. Kaka nemampi apuro unikta imaka. Bok nandang nami inik tampang iri keromi api kanganeng. Tampakang nak piye namin kuno u kuman tampatarengira. Wakam bingamba keromi ka komengo tera kwawa kangpang nandang kung. Tampakang nak nandang nami ngiri gakat bok itpang wapneng bingam ike kang itda. Komeng nomo yawi aangiran nak kakat bog ikang kopna bingam ikek ikuro undengan anengi kang nam. Tampang amakaye komen amawembe bongo piken nanik yap mangdaning pang naka bingam naming kuno ngonggak ngo memberi ka yawangarengkut. Memberi ka yawangarengira man kam buraming yap mang bakang. Tampakang man nawe kuno u kunduk yaweri rampane piken daim pang yap mangkungatakang. Daim bang yap mangkungat bang api ngongonde nanda watarekang. Imaka namin kuno u kunduk ngaken nanik kan. Ba ngonde imaka nanda kang. Nak ngakat irani bang kakngatang kan nawe pewi aput. Eruk amana ye unita yang bang ngaken yang apitat. Komen ama wembe pake unita namong gawetat. Namo ama kakngata bingam iwo yang bang namin kuno unita gawetat. Nak nandatat. Gak ngo ama wembe kaye uang nak ngombok. Ba nak ngo ama wembe naye uang gak ngombok. Ama wembe niye unita yang pang ingam kaken uap bingam tangi ya puro itat. Upang kang nak kome ngoken wari namo api itiap mang arowet. Api ngong kaken aretat. Tang ambot naya ngowa. Ngongkan it nayang unita kundupin nana. Gak watani it yamingiri sekeman kang irut. Keromi ka terak watani kang itiami. Keromi namin kuno uterak watani itiami ngiri banep kumbangkan kang irut. Nekta banep kumbangkan itakamak undengan. Tampakang nak ukat itpang kakngo keromi ka terak watani itiami tayat. Bureni. Keromi namin kuno uterak wate unde itiami ngira. Ukat nane kumbatangkan paukuk. Ama gengitam bingam yawani Tangkang unita paurilan man kundan tawani bureni atak. Erok nak arewayang. Upang kang nak kometerak ngopen ikang yang apik man ngong gawetat. Tampang ambot na yang ngoni tampanep oret-oret pap naka nandak tayat undengkan kang nandut yang pang gagen yang apitat. Nak man nawet kuno kuman yawet morengkut. Tangira komen ama embete mande utiamik takang. Tampakang nak komen ama wembe tongo kandet namo iwatayat undengan ambot na yang owa komen ama wembe tongo kandet waki namo iwatakang. Memberi unikta komen ama wembe ta iwan tangiamik takang. Ambot na yang o kometerak ngo nanik pang kunum kanang yamanggut yamang kuta namong gawetat. Namo ngak wata sagaman it yamingiri ama wakitan namo api tampan waneng yang pang gawetat ngo. Tampakang nak komen ama wembe tongo kandet waki namo iwatayat undengan ambot na yang owa kandet waki namo iwatakang. Unita ngak ngo manbingam bureni yaweriri kome ngoni tongo garipita mande ut iming pang ngak ngatam bingam kang tang morewut. Tampakang kakpen kaninik komen ama wembe bongopiken ita kome ngoterak nawe pewi aput. Undengan nak amana yang ngonikta komen ama wembe bongopiken pie takta yewe pewa kung tampa kunayang. Tampakang tangkentang yamikta nak ngupna nandak na kundup tanggan ngak ngatambingam ganing kiretat. Unde tangira ngembot na yang ngowo undengan ngak ngatambingam kang tambut.
ambot na ye ngoni tangken yang apitat. Upang kang unikanggan namong gawetat. Ama na ye ngoni ta nakngo bingam yawet pang yawangare tangira ama wembe naka nadang nyami inik tanayeng takang unik tambok yang apitat. Tampakang nan gak tangkenteng yamingiri ama wembe naka nandi inik tanayeng takang banep kumbangkan nekta banep kumbangkan itkamak undengkan itpangkang kungarut yang pang yang apitat. Tampakang nekat banep kumbangkan bok kang itiap mang arona. Unde kungarira komen ama wembeta naka anutu ken nanikta apuk yang burenik api nandaneng. Tampang kero mimba narik ngandak tangkangkaman kaka naming kuno undengkan ambot na yang ngonikta yamingkut. Banep kumbangkan itakamang undengkan kang irut yang pang yamingkut. Nak ukat kumbangkan irit na ngak nakat kumbangkan kang inda. Tangkang ungkan namo. Banep kumbangkan itpang kungarira komen ama wembeta yambong pang nandang kang naka ngonde api nandaneng. Anutu ta tewan apuk yang api nandaneng. Ba anutu tang garipi nandang imingko undengkan ambot ngonita garipi nandang yamitayak yang api nandaneng. O nan, ama wembe ngon nakambingam iwoyong kuno komen naka irayang tayatken umbok ita nandatat. Tampang nakat mbok ikang kero minampa wap nambingam nike kang nambang pang nandawut. Kunum kenta komen namo angiran naka garipi nandang pang kero mi ba wap nambingam naming kun. Siwongi nana komen ama wembeta memberi ka namo nandawut tumangkang. Tang na ngak ngo memberi ka nandatat. Ba ima memberi ta netmangpi aput yang ambot naye ngawa nandakang. Tampakang na kome terak ngo ang pang memberi ka yawet pang yawangarek tang yapmang ambatat. Tangkang kami wa memberi ka kumuntangkan api yawangareng morewet. Yawangareng more ngira gakan naka garipi nandang nyami tayan undengkan ambot naye ngonikta garipi koat nandang iman api taneng. Tangira uken tampang api iretiyak.